and perform you know the car command NDC first. Aye, Prophet Emmanuel Kubi. And Sanaba, Prophet Nadi Gezi, Nyameba. But look, Kobi, a command NDC, Matam and people was one. The cars will be a Kubufia, cars and a buhon, Nina Nina, the Pesako. What you are Sana, or Pambo, Nation Prophet. Also better. Want to execute Kumasi, a conquer. Eh, and what you answer Jesus are more fair. Because you are here, and they are still free. On just whatever. Matter said, Archbishop, like William says, and so is in Kusia. Archbishop Metacho, who says you can't. It will not even go anywhere, trust me. I saw for your dear new frontliners now, a dear new man. Aban jina mujina mafeko wiechira yebeba na se afei die yede yewrado mama e ba no se hia sofu ya wo mo na se nkemu mutina first seat yebeba kodite so mo nko chi na gogulushi pipe na pai nti ba ezo da tena makoto mo poku ya se sanse huru we me computer mama dia tum zete amata hu do so Messi NDC for so one brain, one brain, one nanche. Timmy na the against the people film da. What do you mean just a more film? What do you mean prophet one film da? NDC for more woman in cost of 19 more. The messenger here some na. My was over the nana. But when I answer, who know the Obiano crown mountains Rubia. Also, Bampa airs of Panini. No papa Joania. What no answer the Amokoye. A year ago, the man Mamma Somra. After from Kano was simply calm. Woman, Jubilee House or Munko. Excellency. Distance yourself from the clergy for some time. And then be focused. I will watch my way. And yes, I suffer from my problem. My worse. If you measure yourself too much with the clergy, you will have problems. Kufuor exhibited the same thing, and he had countless problems during his tenure in office. Until why look at the fight that generated between Lepo Usubampa and the Kufuor. Share more BBR Quaba at about 2 magic so I feel and I wish you me a message also subscribe ya like nothing. Watch share a video no at the Amama no more so. Sabay upload the BR to Ubenya BT and when you be swashed. And talk one in the amount of and our story with social media and so. Now a banner says and send me say bad the name say I throw my bomb at the right time and I know can be. Now, Wakabisa, not just a near many to Queen, Nanyama, I come and today. Yes, I can't a OG for computer, man. A body no, I would work and yet the back will come away. I have an aqua near fire home on this also. Share no, some by my break. Gana minya daji mama nti amyada wo mama ho ba papa sam do na na yakọ social media so na se dia bia bia no bemura mu anu ato bombo no me hu ni se bredu se wo se wo de wonu eto sa ensem a yakọ so ni efa eye Jesus amofe yen papa prophet kumchacha ensem a sorry e wo social media no papa dia na be kan fa da se pa na you say, maybe baby, I'm a tumor bomb to be a cell. Yana make a say, quite chilling. Yana member sending animals of being over bass. But that's the woman I am an hour for. Now, do maybe a man may decide to say, men couldn't come. She said, him a dollar pa. Just a no being Tomasi. Was it been me in Crassifo? Yeah, that's often be in Crassifo. It is so any I mean, who should because all come and one came here. We did not saw them who preach we are much up. So maybe some back. I'm going to say, sounds you heard a winning pass. Because Madame Ransom of Basma woman. The woman here
ye me interview ma me can say parliament anye amendment awo yen laws no mu a ebedum na bi no religious bodies no ebetena o man so and eho man mu a de concern eba we have the structures in governing this nation. Ya wo ya hyehyɛ ya ye bi busa wo. Ya say ɔmampanyini obi betimi abɛyɛ ɔmampanyini a isese nipa no wanya mfirifi aduanan ɛkɔ a na dwene wotie. Na sɛbe yare bɔne biara ne so. Na wɔwɔ amenu koduma na sɛ ɔno akasa edi ne ho so a ɔfɛn sɛ ɔman ne betimi ato abama. Sa de constitution ɛwɔ. Sɛ nipa beto aba no yituma no wi a no baba ye president ameni pebia oba woni ni pebi na we so nse maka asante kasa na ebere ya ansa na oba o mo munim de odo mapa enti san ko foi ye ya ma no foi no so ye de buo mai papa no asofo anya de fu nti aye nta amra mo nche ye maje mpai ho ewi amon chire sese obi ba ban mu se president ya won ti che soafo djuma ene enuma bi emfa nhye monsa wa be bo ha isuku kra no banko bi o mai mo me yemfo ma na komani abrosa na se yetena se manyan ne mponche nkusie bebreji wo mai fa e bele ne ya sansampu e da babo ne kan santifi mo du sansampu kra won te dire da so ti ase de wo mu se fa obi enim se Ghana no kra ba ko pe and platform mienu le di ka start ye ekoma NDC and sana NDC no had asiase kuma o and sana we atwe no mienu so ebeka ho and platform mienu le di ka kuma NDC first aye prophet Emmanuel Belikubi and sana ba prophet Najegezi nyame ba ubuade ese Najebuade ba na de omuni bedu kobi akoma NDC ya matama MPP woso ne card be bia akọ bedu kofi a card se ne gu ho no nya bi ni ne nyina da e be sa ko ese wanye du ti besi ne ese saka se de kwa ya mfa ne bi aba wo ya bayi e no be fa ate dia ye na je gezi so bi e ne to no because of NDC am document ye de no ma be fra na politically ese be be ya so amani amara ma fene no ma epic nyina koma no chi ansana opambo nation prophet me amadam prophet wa na chia won so beka won so exake kuma se ekon ko dene ya eno chi ansana Jesus ahofe ko si apia Elias tifuye won so wode ba punk prophet won so Santa Maria pastor won so ti sankofuyi Jena mosquito munyina anticipate fu nyina obia ni mo eno chi ansana matamata hofu bi eba boma o say obuba so fo ni nyina di mo bo bi edi e ba ne say ne do Jesus amofe de aso de ne bi na describe oh Jesus amofe Elias tifuye muka tifuya sabo no ne tinu otwa afu no otwa ase ne dadade yem tifuye wono mpetre twa de ba fom Kudiwe bade na. Oh, wana tenie na me pese o magana fo. Me pese Ghana fo hu ni yie. Yeah. Jesus ahofe Elias tifuye. Just say wono no yi tina punk. Ata se na de discover ne wo se o Jesus abrante. No Jesus ahofe. Jesus abrante o so no twenty down. And na Jesus ahofe no. Wono no na de discover se wono ni tina o twa down ejina sukusu nti. Asante kasem no Elias tifuye. Nti me ni na te. So some face be dia tano baba abanta ma so betime na makon obo so da akọ betime ba ana ekoba se ya wiye ya kanyina matamata ho na so nyina nya de we nua ba o mai mu no esuatera no edoso ya tena sia ma nei wo ma asofo no mu gina ma ndisi no ado che bi kwa no se we asofo ni hia mo se me de me mitimi ko me ya ya beto ya ko oh me dia se me ko dia kunya ah he bi enti no
ya tumi fu bebre se me fama on shama no se mu because your man hina komia the restrictions bebre da mu ntina ho se o mu shia me nko bi bi je so mo de ba me ntimi nko mo mu bi ba ma dia fan but ahini me dia go bodum fo mbetwema sai no se wo he wo nyu ho ni mpi bo bi enu se me yan pipi ntimi ko an se be bia wonderful ntino asofu yo mu di ani mu frontliners na edi ani mu ma aban gina mu afa ko ye kira ye beba na se afei ye de ye wrado mama e ba no se hia asofu ya wo mo na se nke mu tina first seat ye beba ko titi so mo ko kire na gogurushi pipe na pai nti ye ba ezo da tina makoto mo poku ya se sanse huru we make computer man na dia tun sete mata ho do so mesle NDC fo se wo mo breye no wo na nche na che sa ba dia wo kan ye no kura sa so fo no dodo na na bu aye e ma ma bi mahama be dia ko wo ti me ni na de against ni be ko bi film da wo ti me ni je sa ahofo film wo ti me ni prophet one film da NDC fo mo wo ni nko sa so fo na ihu mo wo se bu NDC people wo ho no oba ye no man shia Jubilee House ye no man say shia Independence Square ye no man say shia International Conference Center ya ye grado da many mama bay nti wo ye say wo mo ye religious prostitute na me come to they are religious prostitutes wo mo ka wo ye so fo na tesa me mpa wasem da ase wo ye say na na ko for by ensa ya e de gudu mama so sa nkofo ya na me ka ho bi wo he video sa ye nya na e de ensa e wi e ke mo sa twam ho e na mo sa ko she do mama de njo mo bread ye ba don da me mama so for no mo ba sa mo ko mo e ja sha na me ka no plate o play o de me sa nya he nie sem na nga ma wo so ho da da o mo nya sa nse hu no mo de no obi e no okura no ntesire obi a na nipa bedu ko bidi ni moja bre odifo asama wo kan kuru na sa wo kan se asofo ni binom e de wo nsa agu ye mampani a watwa nsu wonu asa de wo nsa begumu a me wodi se o mo do mo ya asofo nti de be be bi o ya asofo e wo se wo mo susu ntimi je o de sa wo ye asofo na ate sa eye wo betimi abompa ya mama panyini but nkon kwaji wo mama bre na duma no nkon kwaji kwatetre mo nkwaye tu no sem obi o ye tu no me banata mo bi so ye poli bebe so nya poli bebe o ye ori ari we du twa fa ko ho obi ye ke na me fa ko ho no holi sam obi ye ni computer ma se muso ka me tu me ma ne ge bi kwa wo e wo kuma so kuro fro wa wo foforo fresh pastor su bi ne ge na wo e fa na na cha o du kuro fro ma traffic light na se ho mo sa right yo ti mi fo ko so ma fa hin ne ho no na me ge na wo wa wo abrantie fefe fa mam so di won ti asia bekam ko te papa odi fo ya na me kan sensem ni bi wo fra me to mama ye obi e nza computer ma ye kurase ni mi ye kurase ni be bi e wo meto ye no ya wo do mani nyamfo di mo kura wo so se nyamfa na ye me bi e wo meto kurase o nyam ya adontin kurase no ma wo ti Ghana fo nyintum se papa ya ko school nsun kurase no ma na de o ti mi sisanda wonu sa sante fo ye mu bebre o ha ye ni e ka twi ko deep no so no mesu bai mi ye crash ni ndi o de ho ba me di wata ahenya me ko di ba na me se ya me ma no ko pa ye da me me ni ye ko otumfo mutumi mo wa be ye so ko me ma no ya ro mpa bo nda papa ye de bi o ra be e wa na yin na mo bo ya na me wo se odi fo nsa ma wo kan nyina no obi tenchi o be ka ne se asese no wo pese uyi wo ho edi free sa na emani enti obi be ka ne se ebi ana enkwa ma ana se ankwa ma nti na wo ka ne sa ba wo ye sofo na se aban we ba ehu hia se wo ba bompa ya ma sa aban no okona foforo ba eye sofo na amasade se mo so mo bua ma ekwa nani enti se oka so obi ma me je ade o se ankwa ma me de na nka no Ghana fo na be ka ne sa ene me na me ka ne sa de a kire Ghana fo be ka ne se ankwa ma enti sisi no wo ma akwa ma wo no ase wo ya enya Ghana ni bi obaka sa bia no ogini onimi nyansa oyi pro abrebre enya no mefa no mefa yes wo de asante ro tele yi me kan party o prempe
Then come on. Me too, I baby, come on. I am always focused. Oh, Yami, you mammy. Now, politically, some question political sense now be boom way. The amount of some pan we felt. But me, some candies, Menko for baby woman. Hana bisu ya wo ye women's organizer we NDC. Men na na ye fa bisu. Be man santini na wa na wonti me ne Hana. Say ye minu ase. Me amo fa se ni mpon pi. Minu ya kuya nkonwa na ba. Wona na esu ni nketia e wade no ne wo ba ko. Chase se edu wona ye MP e wo bikuro. MP ye fie na ne fie. Me wo fa se ni mpon moja kan ye nte. Also, you are listening. Men now for more than 72 and then positions are being by here. Young for your two said, ye fat to be did here. What by everything I mean? I didn't hear you. You see, I'm in a pancasa. MPP bar, young people they see me there, my man. I saw for the baby, won't function with them said. And this Yaman Don the many mamma Betemsika and Minister Betemsika Yamamu. When you say Samuno, the movie at Dimino. Yamia to me was your friend Yamia Dumano, not fair to my pa. The Yamia now project Yamani. Open say, I do not bet plan and command and can't hand commit my own. I do not to tell me any paper, Lady Sikaba, and I tell you about the do it back and when I'm over shell, I know what shell, what she said to and see him put away. She can't say I'm on the 40 mile. I'm on the nearby was said, 1 man I'm going to swear because ultimately is the boom from home. 1 more she can't go swear was of the boy 50,000 Ghana. I mean 50,000 Ghana, I'm sorry, but my mama not told you I did the video, but she said. What do you for? Sabani say, I saw for the Buana, Namaze say, Moya, ye say, Yabapa, Usubempa, and some more candidate say, Yama, Woyen, and come here, so funny be a yen yabreno. Nasa Cobana Sanki, who ya so for dear, Bible so Donia dim a Siena fish mudo. Napa say, Nankaba, to an amount, and some in Amudiachi. Now, 19 affair, Yabapa, Usubempa, Benjamin, Nasa so funny be empty or more say, I was our Santo Cowie, Matter say, Archbishop, like William Sassi, and so is in Kusia. Archbishop Mercantile, who says you can't. It will not even go anywhere, trust me. I have my basis of speaking out, and come beer, it will rise again. In better. When I'm idea back on house of I am time doors. Obia Sophia said, me a soft penny. That is what is killing the religious body in Ghana here. So for Benin, how the shows of Benin. The Tartars are who do a minimum cry. I say, I'm to one accreditation board in Ghana, Ghana, and now very soon attack them because obedience school them with that. No, adopted. Obin ko ba bia da no fa title na atonoso na mo ko kuma so fo ba ko pitie was me the doctor no for we were jin we are samale we are much afa doctor was so himo me ko ko ya na sorry e dey see ni papa kese mi ni pata tutupe we fa no doctor me share na environment share no say there be we ni pa bia e ni ko gina body say ko kan ko konte kura nto ma ma fo anke so won fa so say o ba fa no doctor accreditation board for to asofi remo wo su bempa fine dem so eso ko pani me wa sem so eso ko pani you ura nyame adwuma 28 December we na 43 years am ye nyame 5 December benya 59 years nti bebere ho ma gigi drum be to me wadwuma 1 December benya 59 years ya o me 1 December 1966 hada na meka anya ye jan minya ka na me hu abaya na mse de baba da wapne o ba me ya kwasia na baba jam tinyo gutu pita papa wo ye sofu oh ma me chai mo na mo so
de book matter na se wo se wo ye na pedi me pa to fi se nam Abraham na se for dem boa se Abraham ware mi no se no ni situation bi na ma ne oh so situation bi so na so ma me e kwa ya me ko to no ba Abraham so for me Abraham e ye wo se ma Bible no me yi bi mfiri fa bi so nshi ma me wodi Abraham free ba bia me ti ba ho no traffic bi no mesi wo so mo kam no ma obi e wo se me makoda wolu se bo bu sa mo kwase akwasi afa wo nyina ko you know what I can say me so for die me se me gina platform so na me so for me wo ba bi se ya me kasa santene problem ba ko pe me ma me man kama ya se aduma de ba ye me ye duma me wurade me de me honam ma de nyina na opa je sei wo kote mo de ya na ndi me gana ha no obetimi fa kwase asem ma no so eti so o su bempa aye so for panyini na wa kwa kodwan a no asori ya no ko ye eye radio dama ni mama no so mra na NDC party no say ya man front seat so ntina na ye fram pa ba na dia she Archbishop Duncan Williams nsa onu ko so na za ko mpa me gufu ado me na Bishop Ajasar no eni asofu be Reverend Sam Kwajanka no on se na say Reverend Sam Kwajanka on rashe nse gani ni ale ebisefi yanke on so rashe my respect my baba on rashe what I want the Archbishop na frɛ pesa wo bɔbɔ pɛ wo bese ɛna ni sifo na ahyehyɛ de akɔtɔ na Archbishop no ɔfrɛ the best sɛ atɔfo nkae no wasɛm bi ka wo munim Jubilee House wo nkɔ no nkɔ ADC party kote so kom sia de ne yɛn mabere na yɛ de platform mamo na yɛ gya Bible to yɛ amanyɔsɛm bo amo na mo ko esi mfa position ni me so pɛse ɛtɛn ne mu na na mu bisa sɛ ɛdan na mu nyinaa mu wo mu so obi tina ni mu so wo tina chiri nyina mu tina ma ya na wo ko fu plane kura na so ko ko fa first class take it no twa business class economy ya na mu bisa se plane no be theater eti mu amu wo ha no mo de kan wo na awu da de yakoko dodo so chire mu a ka me ai se John Dramani Mahama or ya den attention and mass software a chain a year promises I'll be making. I don't know, me kai me na sutire your excellency. Distance yourself from the clergy for some time and then be focused. I will watch you my way. And yes, I suffer from my problem. Mark my words. If you measure yourself too much with the clergy, you will have problems. Because I saw for the people on the Naha say, I'm going to buy it. Kufuor attributed the same thing, and he had countless problems during his tenure in office. Until look at the fight that generated between Reverend Usubempa and Reverend Kufuor. Serious. Na sabi na ye radio de man mama to anama wo bia wo de sama wo na so fu so ado ba ho ye wo wa so ya kwa Assemblies of God try them na fa so for ba ko yenu bi kan wasa ye kotwehia ye nyesa bosum nsia ye bompa mo ma na ye nyire twehia so for problem bi anim ba sa nyesa na bosum bi a bosum yenu wo hia komase wo hia nkran ya your excellency sa so for wo ya be mo nya problem. Because the more suffer them bear mono, no money to me, to me cast anyhow. This will be young so now a buy man person who pa offense over to me back to his aid. What to me, Papa, you become a you said the problem too. You have a post to them, pan which you say, now the damn go forward one and the mass. It was a criminal case. It's not to come go forward in education. Ever so for human. And I am a necessity to call the great acopet. I'm a child. We are in the computer man, was your 7 million deeper. I'm not done to go for the person who be in the make a suffer back. Oh, Master the Johnson. Will you dear Matamo social media? I'm to tell you, we are getting a poor papa and a mina. Cap and a car glass. So from the farmer to form in somebody. Now treat to that time.
na say Yesu ni Peter nam abrante bi a ye fa ne Marcus be try Yesu na Peter twese ko twa na so Yesu hwe so Peter sa fa se ka na hye maka so to se be afoforo ba be be say Yesu nti me nam am ye fully out me ko so fo mo ga na bo me am bo bi Yesu se obi ko ha mo ne bi me nye Yesu nti e fa ngosi am sa eti be bo ne ma to fo ne me nsa na msama woni shi to msu nkra me no mu dwane ya na so fo no ko police headquarters o TV ko ya yi se mabo me du wo se no wa ye bibia se mfa no ntum me fo du ha me feel Jubilee House can say the president kasa president so ma me cheche mche na say this is a foolish case I can never follow you it's a criminal case why must I follow you I must be to speak as I'm person the jige I'm so what the president kai e over to ora ho na so me wo spirit bi wo so nya na de che me wo ba pe banim chi wa dwen ba sesa wo so ra wo na no wo mo me lo ye gina ono mo kasam se de bi mo de betum bi stop because me ba ko mo show remorse me ni kiki on so mi jiro wo mo ni sa fe eh commandant say Kofi you be me lawyer said yes that's the power vested in me power crudging na nya crudging ne ona uni no se na di bi bugu because asembe na mzam za papa say won say Holy Ghost I can't say who sa Holy Ghost yeah baba ti asembe na ke my person who say Holy Ghost and now because ya wo say no obusu apanye ghost asembe na ke Peter da fi asembe wan fra soja for ni am abofo mfere ni am yamfa na mpi papa wo say abofo ba wo shemu na abofo nka ho mi ko ma ko shemu ni police for that ho enti se nyame na aya mi wo se nyame se nyame chiamade o mani wo se o hemani se o betu nyam dom sesi a na wo mi be wo hunu no to ani ko su aga ni me wo ha ko puta ma ni se wo be ka ma se me so me de nyame de ma ma na o do e police na ya che mo do pa che nya hemani se ya wo adi me nya he wani ma o be ja me se ene do nyame na ba ba na hemani mini sansampu manim da ho santenya plante hemtri adija kama chobe manim na ko pa no se menko ade chama ko Jubilee House we don't the president kai was ko chief of staff ko chief of staff ko who vice so wo fu ade ntia kwa ya me fast no na te se manim panifo number ma ma dwen na anya adu me ka be siasa mu se nobody can be defended by the president or any government if the case seems to be criminal. Nobody per our laws. Until when I was saying, when the young adult, the many mama that so the that back so a pestia. When my casa crying, criminal case, what you can die. Would you have one barbecue? Once you trade, just so good the chief justice at him. Aya kwasi ade ejeri wo mo a ye wa do the man mama de ni power ko yi wo mo no e na ma wo lu su decisively. The criminal cases should be spied out. The political hierarchy can never mingle themselves with it. Criminal case has no expiry date and nobody can defend them. It is determined by the competent court of jurisdiction. Papa, and someone mama ya ti ase nyina ne betimi aba se ye papa ye obusu bempa ne sami jemfi. Omo mi enu betimi a opposition na sa say chichemu bi ya aba sofo ni. Omo betumi ya lead NDC no a opposition. Sami jemfi. Is na namfle obusu bempa. Papa ye asam ka na ye kan se ba ne sa ni epesi ehu ni se e ba ne sa e betumi aye djuma. Mane sami jemfi tisi. Me busa. Ona djuma no we. On so sum nyame pa on nchara na bofu zale mention na bofu o ye good woni made e woni made ya mentan ko wada me po mo ye limit obo anu woni made ba fna ni ati woni ati ya mepe na woni made no wasa agimia me computer ma woni nyame nche mata ko me kasa bi am de brofo so me ka di mu odu na de ba ndi won me nka bi abai ntina so fu shia me nko bi no Minimum lifestyle na mempe. He na no picture kakra His Excellency George Mani ba mama pese woni asofo twa.
na ebi no ko platform so e wura de yanko asofo da wo mu jeja wo mu seye nso ba don da mele mama ne mo so la na wo ba nti so wanya picture de bi antwa na je so so de ne ko na na do ni picture any jeje roll to picture ku photo picture ko pa mo abobo ho and the picture ja de na ye police na show mo picture na ne wo no this picture na so ko wo sim na mejina ha wo si manim ni pese manim ba abra asofo musumutimi ye calendar ye munya picture na ko picture na so na o sambo kakraka wo gina nso Ghana fo gina hu kakra president picture umma papa nya na home je wo si meji papa so ba ye wa me hu the state no na ho de financial Antina Independence Square kura one corner go din independence no ye de ko jubilee house ye no ketebesi nti mo mini papa won asofo sika be ba manyan e bia toto cash ka bia bi sisi mu fie e ma ho do bia tumu bia ma bia su ahwe adi man kokko ni tuntum nti mo ma petition so nto mo ma dia nko ana be ye mo papa dentia mbisa asase no wo ze brand NDC fo ewi ni ye no Sami je fi ko ya papa asori dem e kokko da na se ne baba ba ya papa wo su dem pa so na share ko me ke dodo na nti okko ho no mu kokko da na se e kire ne ni so e de kire no na so so fo dodo na share ko enu nti na ma me bisa asasam se ba bi ontaman mama be Sami je finyo ne president so say mo tu a wotie mti me say Sami je finyo ne president president so ba ya no ba bi ri ka ko we the for national others they just be and our call prophet one come see and acquire credit kasi and the Ebenezer that way His Excellency John Dramani Mahama ba onko obi asori o call na Assemblies of God onko das the next as dan ye the oda ye in Jena e wo international conference e oni asofo hia na sori e tosu mi no wo de the next no ayi Ebenezer that way nti Sami je mfonye president aja say oye national organizer fine upper hand e wa bambum nti so ko wa ebia na wako wuti Sami je mfia wo se wo de me bai e wo ayonko fa da me ne reverend wo su be pantemo ti ba John Dramani Mahama be onya akwanko e wo su be pam wo ba pa ma me ha ba ba John Mahama president wo ba ba me ha na wo ya MPP ni e de na Menam me mama so no ya kire MPP wo behawo papa wo na odi kai that's the MPP ya tio president that was so no now becomes father for all there shouldn't be any discrimination to me ya de na me to nsafre His Excellency John Dramani Mahama baba enti papa sa na me pesa me kire se enti asofo ni bi e bompa ye ma MPP no mo sa bompa ye ma NDC enka ne kwan so a ne kwan so no na kwanko enhwehwa ni mu na NDC asofo ni ma chemienu ye MPP asofo ye NDC asofo entutu free MPP enko hulu ti abla wakwa edi na so ba so ko hua tira ebinu so dia wo so no ba ko we are fun especially no obi aba work ti aja do yonko working against each other eno na asha se na lisansi ebe ya baba prophet kum chacha nko ni Jesus ahofe ye kama na ba ne sen na afi de sisi e kama we to bo ba park so sa kum chacha de me no tisi ko pa sofo e wo gan ha pa ma me kan tro e closest e pa me kum chacha tisi e na me ameba apostle Titigrem Kennedy Afriko Kennedy he's the best amongst all the prophets we are very good Kennedy Afriko Jesus Christ the man ye nyame fa no saso fa upon the sua no masua no me on the back administration e wa sare ama me hu no matoto o fa sika kura ba na mfa nkoto bank na me pack sika wo fridge mu me to fridge bi si ho na me nso mu na me kwa sika na jimi me bu amanfo pa na makoye we na to sika me na man tugu no so no he led me to account commercial bank ye be accounts bank accounts me ensa ye just can na tututu mu ye bibia Kennedy na kire me nti wono me ne tise nti obi da sam ko Kennedy Afriko ko so a Titigrem Kennedy a ma winity no kum chacha wo hu mi se go bodu mas ko respect me nti wono sam de yan fan to nche
de meka se bibia akɔka papa enye grede ebi ekum chacha so nim ne ground so ntia e mo be se nti okwa de menko de meka ne nje na ne se MPP fo asofo ne bia hia ne mu nyina obo akufo ado no enne se yewra do mama ba no so de onyamsum ne oka obi abom a nkomochi kaka na ma ndisi fo no so nko anim kaka na yehu wo mu kaka mo nsan ko front na wo so papa di nkomo ni isi a na so pese mi bisa se asemu e ha Ghana fo ha kire se eya asofo ne adifo no John Dramani Mahama we na we ni ye a ne wote so wo bu amemu ne kame asofo ne adifo mu wo eye dibire bi wo ma na se Ghana fo kire mu a ma sha da anye sunsumie me bia enti ba ne se na asemu je credit ni bi e dia ka mo sa asofo ye nya sa kwase akeke ene se eji bisem ya mento se asofo bi ya so wa be wo mera o me face bi ko ka so bi obi amombo onko na ebe ni ma se wo sofo se Ghana fo ahwe no ma bi yie na asofo so mo nya sa eji mi ye betu ne bi no me kama kire mo se Ghana fo ko dile mu se ekoto abada Ghana fo na so na ma kire ko gina la mu atu abada gina wie ni ma na bo no nu enya so abofo na kwese se ballot papers ni go boxes no. Oh, this is common sense. Ghana phone na koyeye mumu say ya ko baba no bofo bi begina ho ya o de nsa to da o mene take nya letter commissioner na bobo aba ya sha se police station to police station nti asofo bi ankoto ba nti hwan na wase wona o ka obi achi so on konkoto ba no be hu kwa kenken kwa santikasa kenken kwa Ghana for the tina se hu sa na ko kufu ado aban engoyi wo sha se wo hene to wo sore wo hene su ketu ani wo hene tina te wo sore na ma ko hu se papa wo mu ade e mo sha se ma nwisi tax nwisi e just back na no wo se ye nya ho tax wo ye jini he COVID-19 abetum tax for the toso what man so grace ka yes I the betting tax buy and my boys in the youth to dry yes I the live in buy and the man for games the one man my did na man from percent on music about banks I'm letting me spread out na for mu this year no here that to dollars no na dollar kwa hwe see the sobitade wo ba buy ana almost there be what about me about him say like father like son and the young man had to tell so Ghanaian voted decisively and they are acted also 56.9% in the equivalency that what I say we'll keep a 50 plus 1 we'll have 56.9%. What history a bit and it's always a year to about here before ya a true professor not a banner from Ghana it's left from more but this is one day stronghold for MPP no also a man to capture to your motoma NDC. As 8 years beyond, there will be change of government because Ghana won't me break 8. We are this Gambia, almost 8 years, won't mean 2 or 8 years no more from the back. It is that you are suffering in our it was a calculated attempt. The one is issued. Not suffering was as no one said, almost see a cutia and this no. So, man, finance a quambushu and kind this, but I went this back a benum pet, more better of the center panel. And you're funny, you turn. You try you turn after. Maybe today we are good father who is canceling. We are your mama who is canceling. I am heavy loaded. No problem. Yet I said, quite young, what a sound of fire. Man, I only pure gold in the chair. Gold. The ribbon palm names in each of my gold. And I'm dear. Yeah, no, but you. Now to start to say, well, Miss Gammy, maybe that meaning that I'm not what him man that man. So I'm not going to tell and the war, the mood do, which is such a crab, yeah, 3 years better than me. And they made me more sick than to me, the walk of the out of those already. Me? Oh, you must say, yeah, no different. Cabin, I was a ton of night, Mintimento. When they say, yeah, and then the first way, when you want to go for a good, you should go. I never say, well, so, Mamma,
na mo nyina akwa mo pro se mo mam bi na mo se wo a we mebo otu go me mama ko se dai ana mi di ma de aka ne ya na o ye kwa wo ne ba kwa ma o ka se ne se ne mo bebrebe ka bi e no abaso Ghana ha ne mi ni bi enso nsem me de nyina tete oh mama ba ko je se bia na oni na wo sia plan so se me no ngo odi for ye fence ah mo na ko ba ye my number is 0244 571050 0244 571050 ora so won't you spell am mpem was computer menu na I was to my pump at the right time papa ya mi show so we je brand ye kan sai adofo no ma ha na brema kwan e ma ide ye nkomo ni nyina esi ye nkomo e course yi adwetwe bia na hu behia se wo de befa comment wo e de ama mesro se emedi atem bechira wadwene na ye ntimi sua bibi fi wadwetwe yim just so him ma e na mje so too much ye chesu ye be se shi